before say ye be, I mean, you are part of nation building because minim say sika enye free cocoa no. E no mu yi bi kra de cocoa road. And talking about accident is something that most of play role in making sure say ye kwan no eye. Most of ba mo be ya beti cocoa road is ye road in a year. The only ye cocoa no cocoa sika no the road no. Oma ye wiana. Nana mamendase na maminchia na minchia ayeti for 80 nyina me fencha kese ma aye Ghana man penyine ne na bedechwe afi nso no aye the chief executive of aye Ghana Cocoa Board aye Banu Denny Dr. Ransford Abin so no ye fencha kese ma no na afi cocoa kwafo a ewo region mu nyina ne across aye Ghana ma me fencha enfamo na said ya ubisa ye no adwempa na etai eye Cocoa Road achi no obi ka say adwea na ye adwene papa esanse se o hwe baby a ye do cocoa no ma obeka say ayira areas ana say ekronketuam because wo ba eye Kumasi fie ana say nkran fie ana takra de mo a ye no cocoa eno so ne baby a ehomai den abie ase wo ba baby ti say eye in career ne bampon side wako eye sehwe so ne eye those areas na hono na unya kokuo no efie ye nyina so eye yenim sam se ukosa miaye na omakwan enye den enye eti ehu se yenya kokuo no edi free ahade a yebetimi atisika ne bi a ye de beso aban asene ewo eye akwan ye ho enwo enye se ebia ye gye aban adwuma aye wo road ministry a ono ne de ne se oye responsible for building and maintaining roads no na mom no ye complement se de bruni beka no eye the effort of eye aban ewo sa akwan no so intini ye hyase kakra na akwan bi wo ho a se be asikra na itimi kokotwa na yaye den yaye no nkakra na eno nso na akwakofa asema bre ya eye Banu Denny chief executive no ba na oka eye ehwa sami na afidie kojamia oba besame ho inti wo na o complemented the effort of eye kuku roads and highways no afimpo de wo de kabubru a ojo ho a enye den enje Cocoa ni deka nya cocoa routes angasa kra no ye de ka about 21 billion hey about 21 billion intina de a wo kwa koje obi afide wo san no that just what I say intina na ama eno so aye bibie wo ho a eye ye chief executive de bia no oko road ministry said ya obetimi ahwe say ebetimi aye hu bibi na eka no ye hu kwan ye be for so okay de enye na asem oh there be skani ho oh si kan de said ya wa winim no enye me na me be ka say bi ni ho because ni esi Cocoa Board no obi anim yeguso a ye ka eye den eho asem impeyfo ye hwehwe mu ne eho nkeka ho eti enye komofofro eye nkomodada eye obi anim sem. I think it's one of my challenge, you know, and I'm not blaming you more than my barber too, but honestly if you look at the prospect of cocoa, the last time I checked, we are making, the industry is making over $100 billion every year from even people that they are not directly even involved in the cocoa. And if you look at the countries that are even benefiting, now every year it's like we are talking about the same problem. Utimikra predicted 5 years, Senyamia Patakra na Dr. Randy Ambemia. You can predict and know that every year we'll be talking about cocoa challenges. Farmers issue, farmers any road, farmers any issue, prices ancient and papa. Inti mean stopping. Nana mpacho we there. Say we accounts kakra. Me economics SS first degree, second degree, okay, third degree. Once your popular economics question be all. I say without scarcity there will be no economics discuss. So which means say nipa no hu ne say ade na meye no eho enye na ana eho nkwa atwe a ebia onye den onkrakra no
but the moment I be say o resource no e deplete and I say aba from no afei no na wani ye den e ba ho so what was it cocoa unlike gold once a gold the san se be na ye den na san nti ye tu cocoa e ma cocoa ni nya asape ye ntimi nye den ye nya tu gold na gold ni nya asape ye ntimi ennua biem but cocoa ni de se esei ana se ewu ekra na utumi sanso ye den eduan fofo so nkofo adwen ne se abribia no at least with a maximum of 4 years 5 years ebetimi asanso aya amana fefe emi enya ho den emfaso but no krampon na ema yehunu se anase wo se nkema yehunu se sa kuku dua no I will see yehunu mpo as a precious mineral obetimi ayi so as a precious mineral yetumi eye den Nhyira 104.5 many Jerome cocoa board PRO and I twetwe nkomo because when say cocoa no ehia yen na yene ne twetwe e pese hu de ekoso so far e wo cocoa sector no de ekoso de aban eye challenges are okomu na yenyina ehu na ekwan befa so aboa right now the concern I say person na need timinya be 1 million we say so na etie ye be ne den e ka ye den no ye be ne den onu ntina and I discuss those particular issues no yerem yento aso enti na nasana na meka no enti si ehunu ne se ebetimi asanso anya kokoo na e wo say yen Ghana any abai ehu kokoo no even as a precious mineral because a proven time over years say ebetimi ayedai aboa yen economy no it's on the basis of that no say they be a meaning say adenosika no beba dia sabeka fro say nipa ko no on sheda enfa economics papa bia anye den enfa nto ho but going forward no I am the say woni chief executive kasa ye no wo hu direction na opese eye den echo but at the same time no so no one say every commodity bia no say ebua and also effect in terms of air pricing because na your economy so much share because when there is excess supply of any commodity biana people say price air day drop it now say price need dropping na cheze wona ye manufacturer na say producer no o ba benyensu so bonne intini ye dwene say ye betimi a produce anase ado cocoa no dodo no e wo say ye hunu ne say ebo na e wa mansenja so no e be dey e be ba fom because Ghana e dodo Cote d'Ivoire dodo Ecuador e dodo Brazil mo ne ade China mo nyina beba mo ne ade a obo say wi ase amansan de benya excess supply of aye cocoa beans enu nti na chief executive ba no catch us say ordinary ekọ aye CPC that is cocoa processing company said the ebeya say nya dru sa bre na yen cocoa na ntimi ankwa ama no ne ma yankwa ankoton because of excess na yaye no ye betimi provide a finished product any semi finished product bit is a chocolate money butter ne liquor money ade na etimi about for us to close a revenue gap na on the international market ye be dey ye benya no ntimi no kasa me fi Accra Enrichia maybe the deputy chief executive FNA finance and administration ono na only di in CCA or moye CPC said the be CPC betime gina na so na ya de afan into my it's a cocoa companies no yes again yes okay again me also enemy team na ye lead said the be ebetimi a championing cocoa consumption because a CPC gina na so mpone ye ntimi amatima muni no enhu fasode a ewo cocoa consumption so a nipa ko na wo kra mpo na sebeka fro onye den onkonkoto anase onye den onyusu ne se mo ka che se ye wi a ye nyusu yes ye wi a bibia ye cocoa ye cocoa ho akade bia no because boni be ka se eye medicine anase edro wo mu a esanso ye den eboa ko eye yade bebre one of eye scientists and pharmacists no every morning bia abo se bi wa na wa send eye the health benefit of eye cocoa etime boa wo liver na wo kidney mo na ehon keka ho bebra ye be this ejuma no right na ye no mu nyina ka bom just to give that education na minim sense say nka dollar no e wo soro so ayen so e de ekọ no ye nyamfa so
is a dollar and swati. It is a pharmacy, a band. Send a jesum sika swati. Nana, I say more. Na, meti when you my eating common. I dear mamma need Japan, say, Obe Boame Kwame because who want Tiasia war a Yesika Semho. And now say, a incontabu and economics not we yenti. Nana, say, Osha, a bibiano. Say, oh, ye or my, na say, oh, the near maybe brief you crew mu, a common on it, a cocotonia sicaba. A yana ye pay and no draw chain say. There will quite crabby be a day at the abba. Because in the economics, the catches the more we import a day air banner. We import even inflation from the other country. Yeah. At the bow day. Oh, mind them. Yeah. Into a bribiano. A yana ye nijina se ubetimi aede I export more. So who export more a boama usika semonia the ejina brane. A boama said the beya a near mammonia the betu tumune or brandimo ho chire no money ade nyina ye den eba fom. Right. Now so ade ba kon so a eha kakra ene se obehu ne se so kana ho den wo krum no e wo soro a wode akwakoton ade no amona ne na wode aba no unya sika bebre. So it is that the revenue that you get out of a year export sales no enye bebre e wo man mu. Yeah. Intino so sha studies of economists HSA China maybe atwam ohwe say there be oye more export otumi ye niema bebre woni kromu owi na de akwama no ne ayeden akwakoton into de kwama no kokoton a na wanyeska inti sade a ono ankasa ni sika na ewo ne mamu no o mana ho ode ye den eba fom kakra na ho ode na eba fom no okokoton ewo krobiti say America anase UK a or the banning memoir will when Jessica be bree. No, what media a day, a boy man for. Not on no to me, yes, sir, because so on Jessica the banning memoir. And near money were a month for no being a day at all. And answer or modia ye war. Intino pushy and near my bomb and any day, and costro. Near in basic economics, Rebecca said, you don't have more money chasing fewer goods. It be ain't see what. But Ghana has said, you know, the reverse is the case. And also opposite is the case. In Ghana, abribiana, sebia yin sikano e wo fom no. Se okokokra ade anase o de nioma kwa bruchia. Ubenye sikano all right e wo mamu. Nanso the man near my boy den. E yetin. Intinka yin sika na nya hoden sisia no. We economy ne de boy yin. And then you be a benya faso over time. Yeah. Esan say ene ameno kase say enyema bo ma from crampa ye di dance say enye den enkosoro. Yeah. Nti no obia tumi plan say me free eye asu ye bo a eba top hill anase ekoteka say eye 5 cedis a ade nche ma trotro mate enka nchem say 5 cedis 50 pesos. Me kwa koto eye milk na say 5 cedis a ade nche mo nka nchem say eye 5 cedis 80 pesos. Ejina ba bia ye den ejina ana eso aye den ate kakra. Nti ni se sika na wo de ne kosoro a eboa economy no emu bia ho to no. Nanso no mpanyimfo say baby yeye no na ho che kakra ye den ebe baby. Imprempren na ye kase se cocoa board ekokoton cocoa no ewo abruchira yen facilities na yedey etua yenka right na mo the dollars right dollars na obenya no obana sa osesa wo mamu ha se edoso a na ekire se kwani ni sika yedey ekosoro se enoso a na kire se kwani ni sika no ejina baabi a yedey ejina anase ebia ohun emuduro inti another example and say so last year cocoa na yekokoton no na uyi cedis eye uyi dollar ba kwa unya cedis nko adunsia that is 16 cedis inti no se wo ye eye nkontabuo nimpo na yemfa ne say last year na cocoa ne buo no wa mansan dwasompo no eye fa ne say $10,000 $10,000 no senka ne popom na yesika na ho de no wosoro a enka yese ye 10,000 Ghana cedis wa ha
Now so last year no, and now say na we America sika no baako a onya ye de edunsia ne ti no. Oye nkuntambo na wakwa konya eye 1.6 billion. Eye sika dada no mu ene 160,000 Ghana cedis. Now so ene yemfa ne say hwe nsesan ukwa mansenja so a eye the same $10,000. Yemfa ne sa. Now so no bibia sesa. Bibi na asesa na yesi yesika na ho de na kosoro nti sisi ade unhia dunsia biem na mumu hia edupe ene akiri poden enan nti uye nkuntabuo na ubo se wenya 104,000, that is 1,040 million. Na chese ushe on the face of it wohun say last year and this year usika swate 56,000 Ghana cedis 560 million. Nti ni sa 560 million na eswate no ubehun say enka dia would be sounds with their calculator dia ho no enye den enko dia kuku boda nkasa benya nka bi ode bebo no ho brado onye den onya. And you know, this is the situation. And now say, a year or how a year sitting now de na akosrono, a dear day, a dear brain. And you know, last year, Obianim say, and a basin ye took cool bag 31 million. Now soon a free match bosumi mi ensanya besi eneno nanka enyese ye tokuku no 31 million. Nemum na osanke ton base 20 million and 15 cedis eden eka ho. Right. Esan say 2024-2025 season no eno ana eda so ye den ewum. Yeah. Ena ye hyebo na senso a ye hya ase free 2024. Bibian sesaye nti bibian sesaye na world market price ka yenya no eye $3,100 na ye bebu nkunta no multiply by 16 cedis at that time no eno amua na still ye den yewum. Okay, nti I was saying ke kofa say sika no ne ye de bebu nkunta afoforo a eye 10.4 Ghana cedis sisi baby edu no na nke makuku kuani bag ba ko bia 20 million na wo de 15 cedis aiden account na so no ye bu nkunta na de ko kire omampanyin sei ena esie wo say yeye na kuku board mpotumi gina ho no ye chief executive anu mpansi o ena say onye den onti ase as a president nim say we are say amansan sika no swate nti nkanye bia wo se nka sika no eso tema kokofo no o se onti ase Mahama zo onti ase no bende ompenesa nti ompenesa no esan say kokokuani no enye ne mfom so o bi say wayo na mom no eye wo na wubu man e na wo pese ne ma ye den eyeye obi anka se fafiri wo na bi aba una waye won hyehyɛ papa ɛna ama saade na eden esi ɛyɛ imprempren intine saade a ɛwɔ sɛ mitumi pesika ɛso so sɛde ɛbɛyɛ akuani no ne sika no ɛso nyɛ den ɛso ente. That's perfect. So as ɛso ente intino or taxi cocoa board say go and find the shortage and ɛyɛ 1,085 just 10 million and it sounds so back home nani pano 31 million no wunya bibi ma wasem prempren ya yen sounds so mona bro nti an wose ni sika no so ye den eti nti ne pesika no fa ye den fa so say me breaking it down a wuti mi a de enketie ni say dollar na sem no sa amre na ye boshe bi bae no sa amre na nyina nim say dollar na ye 16 eno ne ye de bu nkunta say kwani no oba anye bia no benya Ghana sikem tete no 31 million and 3,000 something. But they say BBS, they say dollar no ahoden no akofom. As they say instead of 16 e ko 10. Intinka fair no Quebec say dollar yi na ye kwa akoton a yetimi abesesa. They say aba fom yi ka kuani no ka usika na ye kan no ke wo se eno so ba fom be 2,000 something bi. Nanso President John Dramani Mahama say ompene se wa se sa bono na denka wo so to na wunya so mfa so wanya yesi cocoa board for na nkope sika free baby president say kuani no sika na eso bet no ompene ono ana hyehyɛ man na ma dollar na ba 10 first na 16 and odi buye se problem aba still onte kuani no ne price ne so na mum cocoa board na nkope sika no mfa meso so is say cocoa board say koboka
ɛde aba betua wo ka sɛ de be akuani no sika na na wo so onya no pepepe ɛna wobenya no ɛnyɛ sa yes entini sisi akuani no dollar na koso kra no ne 31 na wonya no eno na oyedey bank economic term de nka wosenka eso te wosenka eso yedey ete ntinyame ya adoma eye na wotwe mienu a eyedey edeye nim enunu papa eye o mampanyina na se osoafo hwisikasem so no obeba bedi nkomo foforo because eye sa kuko season we no ebeyedey ebetwamu anase yebetumu yetumu nso a sadia omoye na fibia no ewo se ede ebo foforo na yedey eba intine se ebo no begina ho se ebekosuru janto eno ne de wo ne meyeti ha yenye dey yenim eyo mampanyini no anase osoafo no ena ede beba betudwa se sei ena ayedey akwa yedey akwa kodru na wo de bia no meka se yebu bebi se yesese obi enimwasa osawasa no ayedey no wachia ne pa so hunu se cocoa board ye niema ye na janto amigidi pa se abribia na yebu pinimu ena se mote yase a mobebo amakuani no ene amanfo no pa yedey ate ase se eyesei ena cocoa board faso yedey eye ne nioma because eya na perception na ewa bonten ene se cocoa board sebe kafro ewia eyekuani anase bia esisi eyekuani esan eboa oyedey odeba emra no anan hyehyeye no ekire se cocoa buo bia odebema kuani no one man kra no ewo se o man no oha mu nchichemu aduesia 60% into from 60% to 70%. Right. Into say o hwe aye last year 2024 and 2025 omubu nkunta no ne akoko bode ma aye kuani no was 63.9 or so. Right. So all round there you find 64%. And now odemaye. Right. But in Premprenya Menoka say because of the SNT no Ubunkunta na a free aye 64 no akwa could do 99% because cocoa body si kanin na ayedey amakuani no because of aye dollar na akosro e was en kesika no conform now so no still otua dia e was otua no almost ordinary nyina ayedey amano president nso aka akire cocoa body say me die me fam ho de be si bia me koko kuani no ena ne ho hia me eche wo odwuma ye ni mpo na ayedey wo kuku board no entin maka ne pefe say afi a ye ba besimu aye 2025 2026 aye koko crop season no ebuo bia na wo benya no koko kuani no nya me petia ne say woman dey 70%. Into no president from 60% no 161 162 waka the highest 70 yes 70% no o se san hyehyeye no fa de so pa no fa ye dey cocoa board nyamfa so a wo ha mu nchichemu eduoson fama no because 30 sana hyehyeye na ye dey eti fa 70 no fama kuani no okay on pehwe aye dey eti ezokuani besrew wo na nia ewumu ne se nkuntabuo bi ahyase a ebi wa ekoso eti obi timika eni a 70% dia se sisi a ye 31 million eni a janto a boame na ye calculate 70% out of 31 million na ye nhwe de ebe dey ye benya but won say wanya the numerator a 31 million wasanso anya in percentage terms 100% na denominator na dey way so what is denominator na dey way eno no dia obekọ amansan so a obeba be dey obeba benya no eno na so dia eche ne say the moment a ye be fixe anase ye be bie season foforo no season dada no ene de bo nyina no ayedey enye adwuma atwam okay ewu inti na ye be new window anase new season na eho bo no a beba bia no ye de mu 70% ayedey e de amakuani ne say ye den je na I am happy to report say me fi enkran eba no na abajuku na etenase
na omo eka koko buo no na omo firi omudwuma den omudwuma di ase na sabejuku no omo ye nipa be se 9 or so your institutional representation your Bank of Ghana for also your Ministry of Finance for also your more to kuku no den also your more twi kuku no also your more omo we omo shipi kuku no den also and na one a doorso also pa no kuku akriafo na won menya kwanya tena saa abajeku no omo meeting mu baako na sa wo kasa na se kuku kuani ema ne nsa so a e wo se wo asem na wo ka no ye dey jai community ade na se because omonso na e affect wo in the meeting particularly organized for a kuku kuafo said the omono beba be kire e kwan a yenye the only thing akuku board ye ne say ye kwa mansandwa so no ebo a eye den edaho enie enunti eho na ye hwe so aye den aye no na wahu ye kasa yai obetima ma producers krampo no akọ afidie ntentan yi so na wakọ akọhwe se eye a ton of cocoa ne boy den eye san na technicality e wom ne se ebo na wo behunu efie mensu mehunu e wo hase no sa no bronika say ye fe na terminal price eye bo eda ho a obi abede ebi but anya sa bo no e na ebi cocoa board efa esan say cocoa board dwuma mu ne say netie say afi bia no cocoa board e de bo ne ba oye bibia ye fe no projections na sa projections no eye research for e na kokoye den ekoye nti ye project say ye betimi a ton 600,000 metric tons a Sat 600,000 metric tons no e wo se ye nhwehwemu hu ne say beans nketwa say na ye den ewo mu na beans akese say na ye den ewo mu enu nti na wo hu say afibia no ye se ye wo main crop ene ye wo light crop na no wabisa hu say light crop na ye kan ko ase ne say light crop ne so ye wo mu ane say enu na ba no isu akakra eche main crop no okay inti na bobia wo behunu no wo amansandwa so no eye main crop na esoso no ebo na ye den eda ho light de no na mu menye light de no ne mo kan nyina bo ma den de inti no se maye se menya 600,000 metric tons na me hwe ye no emu 200,000 eye light crop na chese minti min koton ne bo na broni ne se ode be ma me na menya no that's true inti no sa nia esua no e wo say broni be ka say me discount e de ma eye broni na oye den auto say heavy no eye 1,000 yes na o de 1,000 ni na kabuma enye say de esusa kakra no e bia na no ye 600 so inti no ne bo no enu sa so inti enu sa dia no no maka so okay sa dia memma mo discount we bia 10% and 20% eno no te sa ebo no so nti no obeka bomu a na wonya na fa no weighted average nti obehu say e wo ho say $7,000 per ton but wo cocoa board in krata mu no wonya be 6,500 because of strike here so obi be feel say e cocoa board atibia e den akwakosie e na onye den onka no kre emfa nchiro but na nchiremu a eye den ewo mu ene saadi we na ebio no so on say we opanyin kwankyere for randia be edin komo no o ka kire say 2023 and 2024 yentimien deliver cocoa dudu bi eka wo ma na ofen roll over bi wentimien deliver cocoa board yentimien deliver intine say wo sa situation no so a wo be wo say ene adodo na aka na e wo say me cocoa deliver no ebia meto no ebuo bi be say fancy bia $3,000 but ene $7,000 but me dey sa $3,000 no do no esan so akọ ka ho inti no betie no so ayeden e de afiri mu inti ni nyina ka ho na obehu se yenya bibia ye friend weighted average and say achieved FOB inti so tise cocoa board ni bi e ka se achieved FOB no eti sei achieved FOB ni tise na che se ehun kuntabuo ne nsem kaye no sei na ayeden the first one no internet so no and say because enyoma bebre wo akire
and a Maya Diano, Ebia from chain, the internet. Because the sign a woman. That's fair. Intinus Nipana or Nunwakuhunu Hono on Shadanya Day and Tiasie. Nti e was say o chire ni mu manhunu say net here nti yenya eno no saaba no na ye de emu o mapanyine ese ye fo mu 70% enye dey emma kwieni ni say kwieni no enye dey enje na wu koko board no for 30% na wu koko board 30% na for mpona na enso ho a o 30 no o sanso si ye mu bi na fato agrochemicals ye mu bi na fato fertilizer farmer den farmer kuafo yimu bi na foto kafo machine money ada eniema farmer kuani no enti wo be wie no na chese wo be say 20% ana be say 15% bi na eden aka won samu enti no wei ene entiasie bi a ewo ho a ewo say eye kuku kuani no ana se won a eka kuku value chain ho no etimi yeden etiase ehunu ne sei ena eye dwumadie no eye den etie na mum enye se obi ehye kukuo mu eye den esisi amanfo na yasanso aka kire won se ye besro mu akato enebrum na new season na eye ebi na nyame ya adom na ebia yesi baabi a ye kyekire aboa no ehwa na ye den yesane no enti no ahaya yetie ye besa nso aba ye den abetna ha na ehun komodie ene niema ekomu bia na eye sa abo no eba ye no yetime de nkyirimu aye den aba ematiefo ahunu ne sei ena ekomu sei ene siye a omuko gina eye sa abo yi a omaye den womo ejinei na na usi form a cocoa board so hunu cocoa board cars nyina aye dada so hunu cocoa board cars nyina no aye dada because of nyama bi SCC na nso mpanyfo se achia wo hu anye den emui echa bebu nyina de ezanze no na ni da so ye den ewomu under the leadership of Dr. Ransford Abbey and in mpanyfo and under the supervision of His Excellency the President no metimi aka confidently say enu mfie 9 aye buga na ho konta de a kire timamfo no cocoa board beba bebu akonta esefata a ede enije ne ahom kasem ede bebre timamfo nyina ma yehunu ne say cocoa ne yade a aboa yen and ebekoso nso ayeden aboa yen Jeremy Dasi nchechimu no kra eto asum na for the first time no mebo ono boss abaso say moye very open ma santia say we eba if you say eba ni say na e ma yetimeti ase ehu akwan befa so akirikiri and I think say it is fair looking at the breakdown because yeah yenti ase ne de quickly betimi akọ internet ne de akoka ya asem but say enyo ma ekuko gukum ni nasefo no unhu ne fefefe sa edin e council kra wo hokra ntimi nkam yi and I wish you guys well. I know say president I want to share pa ema cocoa farmers mpa boni say by 4 years e be di nkomo no na ye nkomo a afedie cocoa na ye nkopo bisia bi na cocoa no so ma isika yehu se anye bi e ma e be 2 billion bi 3 billion bi 4 billion bi a yenko IMF bi na cocoa na etimi ba na me insha ma oboso nso aso te se we are always hoping sure betimi abwa Jerome ekasama cocoa board abusia me ba sisi emre pa beba ma cocoa farmers no why